Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2019 жылдын 16 ноябры. Авторынок Бишкек. Немец унааларды чалдырабыз. Баалар канча болуп жатат? Көңүлдү экранга буруңуздар. 124 кузов Mercedes под Эшка, жылы 93, объем 2, коробка механика, дизель 5000, расход 5,7 деп жазыптыр. 5-тен 7-ге чейин. Баасы $4000, 0709 68 64 64. Кузов Mercedes, жылы 96, объем 3.2 коробка автомат, расход 100-на 10-дан 14-ке чейин деп жазыптыр. $4200. Кожаный салон, отуруштарга бүт кара түстө. Байланыш номер 555 32 31 39. Toyota Avensis, жылы 98, объем 1.6, коробка механика, $3600, 0708 35 58 03. Кара түстө Golf 3, жылы 95, объем 1.8 моно, коробка механика, 180 000 сом, 555 05 08 99. Golf 3'tün тазасын издегендер болсо, дагы бир базарга чыгыптыр, көрсөңүздөр болот. Күмүш түстө турган өзгөчө дагы бир кабанды көрсөтөбүз. 140 кузов, жылы 94, объем 5, коробка автомат, 148 000 км жүргөн. Баасы $4900 дейт. Караңыздар, баасы дагы өтө кымбат эмес, жакшы баа коюптур. Расход 100-на 9-тан 15-ке чейин деп жазыптыр. 0707 00 00 86. Golf 3, жылы 93, объем 1.6 моно, коробка механика, абалдар жакшы дейт, 165 000 сом, 0779 88 31 88. $211 кузов Mercedes, жылы 2001, 2001 кечирасыздар, жылы дагы бир жолу айтып кеттик. Объем 2.2, дизель, $3900, 0507 50 10 11. Golf 2, жылы 98, жылы 88, объем 1.8, центральный замок, родной краска дейт, баасы 95 000 сом, коробка механика, 0709 58 16 66.
Audi S4 жылы 93, 2 ат объем, 285 000 км жүріп тұр, без вложениялар. Расход 190-12-ге чейін дейді. Сомға есептегенде 250 000 сом дейді. 0583-53-83. Audi A4 жылы 98, объем 1.6 механика, $3300, 0702 05 27 42. Қышқы дөңгелектерде даяр тұрады. A4 универсал 1.6 объемда іздегендер болса, көріңіздер. Бос түстен 124, жылы 93, 2 объем, коробка механика. Қышқы дөңгелектер қош беріледі. Қышқы дөңгелектері зимний резиналар бар дейді. Бағасы $4500, 0773 46 00 96. Ушул версиядағы көрсеңіздер болады. Сүйектері, кузовтары тазадай көрінеді. Қара түсті BMW 525-ті көрсетеміз. Жылы 2002, объем 2.5, коробка механика. Салон Recaro Alcantara дейді. Басы $5900, 0709 444 312. Кірітке видео тартасың? Видеоға кетті. Дердемес комплектациялар бар, сонда тақылды. Салондағы тартамыз. Вин коды бойынша шығарып қойғанда? Жылылықты қараңыздар, жылылықты. Печкесі іштеп тұрады. Вообще соны. $213 Mercedes, жылы 96, 3.2 объем, $3800, 0559 26 27 98. Жашыл түсті Golf 3, жылы 97, объем 1.8, 190 000 сом. 0999 45 56 60. Mercedes 211 кузов, 165 000 км жүрген, жылы 2008, объем 3.5, коробка автомат, $10.500, 0707 39 75 39. Audi A6 жылы 2001, объем 1.8, без вложения. $3850, 0702 28 95 33. Бүгінгі базарға дағы бір ушундай өзгөчө кызыл түстө BMW, артында универсал BMW жасалган базарга чыгып тур. Ушуну көрсөтөбүз. 34 кузов. Жылы 91, объем 3, коробка механика дейт. Прицеп менен чогуу эсептегенде $10.000 дейт. Без прицеп $7.000, 0550 38 99 99.
ушундай таң калыштуу прицепте жасалган BMW-ны көрүңүздөр. Зачем это молодежный? Yerlerini sal jibert artına. Ya. Ya tağız kork. Nissan Almera 203 000 км жүргөн пробег, жылы 2006, 1.5 объем, коробка механика, без вложений. $3800, 555 40 82 82. Көк түсте Volkswagen Passat B4-ті көрсөтөбүз. Жылы 94, 258 848 км жүргөн, коробка автомат, 1.8 моно. Расход жүзүнө 7-ден 10 чейин деп жазыптыр. Сомго эсептегенде 230 000 сом деп. 0701 19 14 19. Mazda Promesi жылы 2003, объем 1.8, коробка механика, без вложений деп. $3700, 0555 40 82 82. Nissan Almera Tino мунасын көрсөтөбүз. Жылы 2002, объем 1.8 механика, $3700, без вложений деп. 0555 40 82 82. Достор, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарышты баштайбыз.